Il-ġgant fis-settur tal-farmaceutika Torrent Pharma investit 22 miljun euro f'pajjiżna sabiex f'qasir żmien se tkun qed tiftaħ faċilità ġdida biex tkun iċ-ċentru Ewropew tal-Loġistika u l-kontroll tal-kwalità għal prodotti farmaceutiċi li jieħdlu fis-swieq regolati. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet fiż-żona industrijali ta' Ħalfar u li għalih attenda l-Prim Ministru Robert Abela flimkien ma' tmexxija ta' Torrent Pharma. Hawnhekk ġie spjegat kif fost oħrajn permezz ta' dan l-investiment kapitali minn din il-kumpanija se jkunu qed jinħolqu 120 impjieg bil-faċilità ġdida se tkopri 7400 metru kwadru ta' art. Fost affarijiet oħra dan l-investiment se jkun qed jinkludi laboratorju ġdid tal-aħħar teknoloġija. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Robert Abela esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal dan l-investiment li permezz tiegħu anke se jiġu provduti esperjenzi ta' xogħol wara ftehimiet ma' diversi istituzzjonijiet edukattivi. Dr. Abela fakkar kif din il-kumpanija hija waħda mill-aktar kumpaniji farmaceutiċi rinomati fis-settur f'diversi pajjiżi u diġà tħaddem mal-1000 xjentist. Il-Prim Ministru sostna wkoll l-importanza ta' dan l-investiment li jkompli jagħmel lil Malta pajjiż ħabib tal-investiment u li bekk twassal għal aktar tkabbir ekonomiku. For me, as Prime Minister of this country, this fits into the vision that we have for our country's long-term economic vision. Not just jobs for our people, but rewarding meaningful careers. Not a short-term agreement, but a long-term relationship. In my eyes, this is not just a corporate investment, but a partnership of action and cooperation. Meta mistoqsi minn One News għaliex intażlet Malta, Sanjay Gupta, id-direttur eżekuttiv tal-Operat Internazzjonali ta' Torrent Pharmaceuticals, sostna l-konnettività eċċellenti li għandha Malta mal-bqija tal-Ewropa u l-Mediterran, dan fil-waqt li tħaddan riżors uman b'saħħtu ħafna. U faħħar ukoll il-Gvern Malti u l-awtoritajiet kollha konċernati li ffaċilitaw dan l-investiment biex bekk jittellaq dan il-proġett kemm jista' jkun malajr. Believe me, we had several options. We chose Malta, firstly, for the talent of its people. I was very impressed by everybody I met today. The level of expertise and management and support of government agencies has just been phenomenal, and that is a very good reason to come to Malta for an international company. Secondly, in Malta you have fantastic infrastructure, airports, ports, connectivity with the rest of the European mainland. Min-naħa tagħha l-Ministru għall-Intrapriża u l-Iżvilupp Sostenibbli Dr. Mirjam Dalli sostniet li s-sena li għaddiet minkejja l-isfidi tal-pandemija din l-industrija rat kabbir ta' 7.3%. Dan fil-waqt li kellna rekord ieħor għall-investiment dirett barrani f'pajjiżna bl-ewwel 6 xhur tas-sena l-investiment jaqbes l-4.9 biljun euro. Hija rremarkat ukoll kif is-sena l-oħra l-Malt Enterprise ħadmet fuq 26 proġett espansjoni li kollha se jwasslu għal żieda f'aktar impjiegi ta' kwalità. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri aċċenna r-rapport tal-Kummissjoni Ewropea fejn ġie sostnut li pajjiżna se jesperjenza l-akbar tkabbir ekonomiku ta' 6.4% minn madwar l-Ewropa kollha. Remarka kif dan ma wasalx kombinazzjoni iżda frott deċiżjonijiet importanti f'sitwazzjonijiet ta' sfida.